Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin, papagayam, ti pakasaritaan nga intay ikanbiya kita, kat naggapoy ti pagayam tayo ang nagpailinged itinaga na Rudy, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Gapoy ti kalukwan nga aramid ko, pinanawan na ti asawak. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Rudy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Awanan ti maysaan ko abagas Rudy. Anyamot tan ti kastoy abyan. Ti ko na may diagar-aram kapay kanyak kat saan mo nga'y palubos nga agbisina. Anya nga ita? Kat kunkunak lang ba't atap no song batan nak? No amok la kumaasadot kagayam. Jak la kuman asawa ken ka. Di man la sumardang tangiwat mo ako na akon. Mapankamot kami nagsapol iti trabaho ma. Awan nga rod masapulak. Ado dita, no talaga desidido ka. Awan ko naklang arutan. Kasano tang arud itan? Agmalam asaan taamangan kasta ka di? Mapanak umutang kaninanang. Di ka lamaasyan kaninanang mo. Imbis nga isu ti ikam, isupay ti utangam. Saan ka matama awatan? Itataagi remedyo agunggat kamat nga ron. Gaputasyak ti mababain iti aramidam, Rudy. Ay, una yun, Rudy. Sika ang nagdakalan a karnay, umay ka umutang iti bagas kanyak. Ay, katuwa na, taawan mo't sa bali nga umutangak na. Apay nga binadi ka trabaho. Awan nga rod mabiru ka. Ay, ti kunamkit day, talaga asadot ka. Pautangan da ka diti bagas, wano saan? Nukunak ngay asaan. Kakaasyak man na sirsir muna ni Jenny naawan mautang ka. Ang lalo kat mabisinday jaya na padak. Ay, unay kalakit din aya. Saan ka lakuman anangas asawa? No saan mo matakabaulan ti agpamilya? Ikan nakit din iti bagas, nanang. Pangasayo, di kayon sao-asao. Anda kayo mat, nanang. Anya ti gagarayaw? Maya, ta siya kung tinagbirok iti trabaho para ken ka. Tapno saan ka kanayon nga umay dumawat iti bagas ko. Saan adawat dahi nanang? Utang. Kano pa yan nagbayad ka kadag iti ot-otangam kanyak? Into na da trabaho ka. Jack lanam namaan ang makabayad ka. Gaputasadot ka ma. Ninanang mat. Awan na pulos bilib mo kanyak nga anak yaw. Ay, talaga nga awan, Rudy. Ay, anya gayam di kunayo na birukan nyo at trabaho, nanang? Ni Madam Lucy. Agkasapulan iti mangsukon ken mangitulod iti anak na iti ilay. Taagad adal kat nga rod. Sika ti agbalin a driver na. Ngam ti tricycle dati usaram. Anusa munda di a trabaho ngam ti awan. Sige, nanang. Anusak. Ingka nga rod makisao ken ni Madam Lucy iti balayda. Imayak, Madam Lucy, agkasapulan kayo kano iti mangitulod iti anak yo iti pagadalan. Imbagmat, taimay ka, Rudy. Una, kasapulak ti trabaho, Madam. Masapul nga itulod mo ti anak ko iti alas 6 iti agsapa, kan sukunam iti alas 5 iti malam. Sige, angarod, Madam. Ited ko ti sweldom, tunggal kinsenas kan katapusan. No problem, Madam. Apaman na maitulod mo ti anak ko iti agsapa, yawid mo matlaang ti tricycle. Nawayakan iti dayta nga oras. Kat subyam tulangan ti anak ko iti malam. Ariglado, Madam. Tandaan awan sa bali a pangusaram iti tricycle. Pangsukon mo lang iti anak ko. Apaman na maitulod mo ti anak ko iti pagadalan, itulod mo matlaang diti balay. Well, Madam. Nasaya at mat nga rod tadan trabaho. Well, nga rod bakit? Hanggang orayan tapay ti kinsinas, sakbay ama kaswildoak. Sana balin tinapatag, adaur-urayon ta sweldom. Sigurado nga agbayagak mat siguro, iti dahito at trabaho, ta naglakamad. Talaga
Anya pa'y laang ti birukam nga iti dayta trabaho. Ayos ti trabaho ma, pare. Pagkunamad, pare. Una, tanaway ati oras mo nga ginom. Ay, wala niya. No may tulad ko lakit di iji pagadalan ti anak ni Madam Lucy. Mabalin ko ton, tiya ginom. Ayaban kanto pare, no at dawayak ta, ginom taman iti balay. Alaman nga rot, pare. Nabayagan, tinao di anak karamanak iti arak. Nabayag mo't ngamin nga awan trabaho. Ang imbag no saan nga gungat ni misis mo no aginom ka? Saan nga gungat ay jay? Tadamot ton trabaho. Kan jak ibagakin ko nga aginumak ah. O sige pare, ayaban kanto, ta ginom ta. Okay, pare. Ito hindi sweldo kiti kinsinas, bakag? Nasayaat mo't. Uray kasano, adamay gatang iti bagas ken uray itlog laeng. Makaammo ka nga roda namang niya na iti sweldo. Basta saysaya ato man ti trabaho ma. Iti kasta, agbayag ka. Uwin, bakit? Saan ka kadi ang madanagan? Di pare Benson, matimang parpara kanyak. Saan tingak man? Apay ka di pare? Tumagas ka pa yata ginom ta pare. Nagsapa mo tan pare? Una atap na makaduta. Iyawid ko pa yung arot di tricycle sa agsublay. Tapay nga yawid mo pa ilangay. Iparadam dito yan, tapno saan ka nga gawid. Ay, wala niya. Saan mat siguro ama-amuan ni Madam Lucy, ajak inyawid iti balay dati tricycle. Tadamot trabaho na. Ala, umay iparada man na sayad na ita tricycle iti likod ti balay, taginumtan. Diyos, mabarte ka mo tayo. Karigatak tiyag mariho. Sa pula na sukulat ka na ko ni Madam Lucy. Nalaladaw ako pa din. Sa partakak iti tiyag pataray. Darasak makadanon. May dong parkomutan di tricycle. Makitam ti aramid mo, Rudy. Pasensyakan bakit? Nagawis tumot na dya, pare Benson. Uray manupay a Benson ti mangawisken ka, no saan mo akayat, awan maaramidan na. Anyangat ti ko na ni Madam Lucy. Napalalo apungtot na. Imbaglakit din, ta saan mo akadwa ti anak na idi na disgrasya ka. Kaya't nakngatapay ngagtrabaho kan ko anak, bakit? Namnamaem ka di akayat nakapay. Inikat na kan. Oh. Kan saan na pay nga inted ti sweldom gapo iti perwisyo nga impay mo kan kuana. Anya? Ay na, Rudy aya. Kaano ka nga tangag balbaliw? Awan pa'y pakaay-aywan nga aramid mo. Nanang, umayak manan umutang iti bagasyaw. Ay na, Rodi aya. Makaumamatan ti kasta nga style mo. Insapulan ka iti trabahom. Ngaman niya ti inaramid mo. Pasensya kayo, Nanang. Dahil ito mo ta Benson. Agsapol ka iti trabahom. Agsapsapol ak mo. Tulungan dak manin ngagsapol, Nanang. Hala, tulungan kang agsapol iti trabahom. Ngamaw di day tuyan, Rodi. No agaramid kan tupay iti kalukwan, makamu ka ni ti biyag mo. Saan kanto natulungan? Kan saan kan apautangan? Uy, Nanang. Apay nga pare, di ka matan makitkita lumabas di balay. May katak iti trabaho, gapukin ka. Ha? Apay nga sak matan ti pabalsulan pare. No saan ka song-song, saan ako nabartak iti dayday panaginom ta. Naidungpar ko lakat nga ti tricycle. Di ka man nagpabasol pare. Tadi ka mat maanawang agtagay. Kaslasaan ka mat ngamin na nakaramraman iti arak. Hanggang no saan nak nga inawais, saan ako naginom. Alangarot pare, manipod dita. Saan kan nga awisan nga ginom? Total, agpabasol ka mat. No addasan anasayat ang mapasamakin ka. Apay nga, yati nakmutan kasasao, bakit? Gaputa pirmi ababawik anak kay asawa ken ka, Rudy.
Nagsaya ti kasasaad ko iti den na dagiti naganak kanyak. Nga manipod na kaya asawakan ka, napadasa kong tinagbisin. Pasensya ka lang kuman na bakit. Hindi ka matanagan, tayo karigatak tiyag sapol iti trabaho. Rumbang laang. Tano saan ka pa ilang ang makasapol? Panawan kan. Ha? Agawid akon ka dagiti dadakkel ko. Pangasim ko mamata bakit tadi nakpanawan. No saan mo akayat apanawan ka? Aramidam nga ron ti obligasyon mo. At damanan ang kasapulan iti driver, Rudy. Asinaw na nang. Ni Madam Hilda. Ay, tay balaw nga ado ti jeep na. Wan, siya tinakipakpakaasi nga alaan na ka. Kat pangaasim tagsingsingpet ka. Saan ka kuman nga agin inom? Ikarik na nang. Sumarding ako nga ginom. Alaga raod, mapan ka makisao ka ni Madam Hilda. Wala nang. Itamit lang, mapanak. Impagpagapok itinam, iso nga inawat ka, Rudy. Nagyamanak, Madam Hilda. Saan mo ko mga ululitan ti inaramid mo, idi na disgrasya ka, gaputan na ginom ka. Saan na maulit na dyan, Madam? Nasaya at mat. Kaya't ko abinigat nga itad mo kanyak ti boundary ti jeep ko. Nalawag ka di. Sige naisuti ko na ayaw, Madam. Alang arod, mangrugi kan, inton bigan. Good morning, Madam Hilda. Anta akon. Ala akon ti jeep nga ipasadak. Nagsapa ka matan. Nagkape ka din. Saan pa'y, Madam? Awan kape iji balay may. Ala, umunag kape nga rod, tagkape ka. Kan agar mo sar ka, tapno adda pamigsam nga agpasada. Ay na, agyaman naklaunay, Madam Hilda. Nakapimpintas ti balay ni Madam Hilda. Sayang lang, tawan asawa na, kat ubing pa'y mait. Nagswertikit din kag bali na may kadwang asawa na. Napintas lang arudan. Baknang pay. Nakasingsingpot pay. Saan anaimot? Makadlawak sa ken ka, Rudy. Nasapsapa pa nga nakadigos kan. Kababain numaladawak bakit? Nasaya at matanagnakam kan. Amumon nga ikanti importansya ti trabahom. Siyempre, bakit? Maglalo kat nasingpot ni Madam Hilda. Maarmusar ka pa'y Saan? Ijayak ton balay da Madam Hilda nga agarmusar. Anya? Libre ti armusaryo? Uwan bakit? Kanayon na kaya ba na mga armusar? Tapno adda ka no pamigsak ng biyahe. Adda na panunot kong aramidan. Anya nga tano padasak kag daton ka ni Madam Hilda. Siguro, saan nan nga alaan ti boundary no maadaan kami ti relasyon? Imposible adi nakayat. Kat awan mo't asawa na. Nangruna kat ubing pay. Angam, kasladyak maiturad nga armon iti personal. Iso nga i-text ko langan. Ibagak nga gayatakin ko na. Nagpuskol ti rupam asumango pa ilaang kanyak. Saan ka di ako nak nga isublim ti jeep iti garahe? Kat saan kan nga agpakpakita kanyak? Pasensya kayon, Madam. Ang imbagak lang mat ti marikrik nak. Baka basula ka din o agayatakin ka. Pagan ano ka kuma? Kat addan asawam? No day tati panggap mo ang nagtrabaho kanyak, saan ka ngagbaligi? Pangasim ko, Madam. Saan nak nga ikatan, tawan pagtrabahwak? Saan kon aparikot day ta? Ala, pumano kan? Awanan ka itibain? Isumat lagayam akanayon ka amasapa amapan iti balay da Madam Hilda, gaputad da nangisit a planom? Ha? Kasano ana amuam? Kinasaunak ni Madam Hilda. Sorry, bakit? Pakawanan na ko, ma. Sorry, Mat Rudy. Ngam panawan kan. Ha? Agsinatan. Manipod nagden nata.
Awan pa'y nasayaat nga impay mo kanyak. Puro amin sakit tinakam. Pimanaw ti asawak, Mr. Lonely. Ket saan ko mapabasol no inaramid na ti kasjay. Ket iti ipapanaw ti asawak, nakapagpanunutak. Ita, adda nastrikak a trabaho, ket ikarkarigatak ti saan manen a makaaramid iti basol. Kastaan, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Rudy. Agyamanak pagayam, Rudy, iti daytoy apakasaritaam. Ket timakunak, itultuloy mo ti agbalbaliw. Anya ti ammom, no maamuan ni bagat mo ti panagbalbali mo, subyan na ka. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan ni Rudy, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Verdi Paclay. Sound effects, Triple R. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.